Gospođo Šuica, zahvaljujem vam što ste prihvatili ovaj intervju za Balkan Press. Pre nego što počnemo da govorimo o slobodi medija i situaciji u Bosni, Srbiji i Makedoniji, moram da vas pitam o posljednjim događajima na Kosovu. Uhapšen je Marko Đurić, došle su neke nervozne reakcije iz Beograda, zasedavaju saveti nacionalnih bezbednosti i na Kosovu i u Srbiji. Šta se dešava između te dve zemlje sada? U svakom slučaju situacija po meni zabrinjavajuća, s obzirom da nakon ovog izvješća Europske komisije o stanju svih 6 zemalja jugoistoka Evrope ili Zapadnog Balkana, nakon što smo mislili da ćemo se pomaknuti s mrtve točke, da će se dijalog Priština-Beograd nastaviti, događaju se ovakve scene. Ja zaista ne bih mogla ulaziti u dubinu i ne znam što je uzrokom, ali u svakom slučaju nije dobro za cijelu regiju i ne podržavam takav način komunikacije i očito čim zasjedaju i jedan i drugi savjet za sigurnost da je situacija ozbiljna. Gospodin Đurić je bio pre neki dan u Briselu na pregovorima između Srbije, između Beograda i Prištine i sada je uopšte. Očito nekim ekstremnim snagama ne odgovara dogovor, jer bez dogovora Beograda i Prištine, bez priznanja ovih općina i donošenja statuta srpskih općina na sjeveru Kosova, teško da će se moći nastaviti pregovori sa Srbijom. To je Srbiji jedan od uvjeta i čudi me da na taj način se reagira, ali očito netko ne želi mir i pomirenje na tim prostorima. Znači, teško će biti produžiti dijalog? Vrlo teško nakon ovoga, međutim, Evropska unija je ovaj put odlučila ozbiljno biti umiješana na način da je prisutna na terenu. Kao što znate, i gospodin Hahn i gospođa Mogherini su obišli regiju, ali i predsjednik komisije Juncker, sve u želji da se ovaj prostor nekako integrira i da dođe do regionalne suradnje. Htjela bih da vas pitam pre svega o Bosni. Situacija u Bosni isto tako nije dobra. Kako bi je vi analizirali, politička situacija? Situacija u Bosni i Hercegovini je također delikatna i možda najdelikatnija od svih ovih 6 država. Razlozi su poznati, dakle, dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine i ipak neravnopravnost svih triju naroda, premda oni jesu de jure ravnopravni, ali de facto nisu, a čak nisu ni manjine. Kao što znate, imamo poznati slučaj Sejdić-Finci, gdje je potreba da i manjine, poput Roma i Židova, uživaju jednaka prava kao i ostali narodi. Ovdje je problem hrvatskog naroda koji je zakinut i želja je i potreba je da se provede odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da hrvatski narod bira hrvatske izaslanike. To je ono što trenutno nije slučaj i to stvara problem na području Bosne i Hercegovine. Meni se čini da će se morati izmijeniti izborni zakon, iako ne vidimo u ovom trenutku naznake da idu u tom smjeru. U protivnom će zaista biti teško nakon izbora na jesen provesti izborne rezultate. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Ja i dalje vjerujem da će se dogoditi bar neki kompromis, ali sve ovisi o akterima unutar same Bosne i Hercegovine. Da, to je moje pitanje. Loši su odnosi između Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je daleko od Evropske unije. Da li Evropska unija ili parlament mogu nešto da naprave da se to poboljša? I kako se gleda ovdje na Bosnu i Hercegovinu? Ne bi trebala Bosna i Hercegovina biti daleko od Unije, posebice zato što su i nedavno predali u Sarajevu osobno gospodinu Junckeru ispunjeni upitnik sa preko 3000 pitanja, gdje su na sva pitanja odgovorili. Znači, ipak postoji određeno suglasje unutar tih triju entiteta. Oni su se dogovorili i odgovorili su na ta pitanja. Sad samo treba i dalje nastaviti, ali iskreno nastaviti,
na tom evropskom putu protivnom. Oni žele status quo i to ni za koga nije dobro. Međutim, zaista je neophodno dogovoriti se između Hrvata, Bošnjaka i Srba. Ali Hrvati i Bošnjaci imaju trenutno najveći prijepor, to je činjenica, i taj prijepor treba na neki način nadrasti, nadvladati i doći do toga da Hrvati budu zadovoljni. Obzirom da su Hrvati najmalobrojniji narod, iako ja dolazim iz Hrvatske, iako trenutno razgovaram kao predstavnica Evropske unije, ali Hrvatska ima u Ustavu obvezu, dakle naš hrvatski ustav nas obvezuje brinuti o Hrvatima gdje god se oni nalazi u svijetu, a posebno o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. A to nije samo emotivno pitanje, to je pitanje hrvatske granice s Bosnom i Hercegovinom koja je veća od 1000 km, a ne radi se samo o hrvatskoj granici, nego to je vanjska granica Evropske unije. I nama nije svejedno što se događa kad je sigurnost u pitanju, a sigurnost je danas najvažnija na tim prostorima i vrlo nam je važno da stanje u Bosni i Hercegovini bude stabilno. Stoga mi dajemo maksimum naš i mi kao političari evropski i hrvatski kako bismo utjecali na neki način, ne kao mentori, nego kako bismo pomogli da se stanje u Bosni i Hercegovini razriješi. Istina je da je Dayton vrlo kompleksan i da je teško današnje vrijeme funkcionira po dejtonskim principima, ali za sada se ništa bolje od toga nije smislilo. Kakav će biti izveštaj Evropske komisije o Bosni 17. aprila? Ne mogu u ovom trenutku prejudicirati, ali ja se nadam da će biti takav da će na neki način pružiti optimizam i nadu bosansko-hercegovačkim vlastima, odnosno 3 predsjednicima. Ovdje mislim na Čovića i Izetbegovića, na način da se ipak dogovore, jer jedini način ovdje funkcioniranja Europske unije je dogovor i mogućnost postizanja kompromisa. Bez postizanja kompromisa vrlo će se teško moći naprijed. Ima li Bosna šansu da dobije taj kandidatski status uskoro? Ja vjerujem da ima to, ali opet vam kažem, ovisit će samo o njihovoj volji političkoj iznutra. Ono što je činjenica da narod Bosne, narodi, građanke Bosne i Hercegovine po svim anketama i po raspoloženju žele Europsku uniju i to je bitno. Znači, njihovi lideri bi trebali korespondirati željama njihovih građana i njihovog naroda, posebice mladima. Vi znate da u Bosni i Hercegovini ogromna stopa nezaposlenosti mladih, mladi teže ili dakle iseliti iz Bosne i Hercegovine, što je jako loše, posebice što mnogi mladi imaju sada status europskog građanina, pa je mobilnost i njima zajamčena, ali ono što je bilo najbolje je da ostanu u Bosni i Hercegovini, da grade tu zemlju na ravnopravnim principima. Kakva je situacija medija u Bosni? Situacija nije dobra. Medijske slobode nisu na visokoj razini. Imate u zadnje vrijeme nekoliko primjera doslovno blokiranja nekih portala. To je bilo posebice evidentno nakon presuda Haškoj šestorci, nakon presuda u Haškom sudu. Mislim da je to apsolutno nedopustivo u jednoj demokratskoj državi koja želi biti evropska. Dakle, guše se medijske slobode i također je pitanje i jezika. Ono za što sam se ja dugo zalagala i dan danas se zalažem da se otvori TV kanal službeni, javni i na hrvatskom jeziku, tako da sva 3 naroda imaju pravo imati svoje programe na svojim jezicima. To je trenutno samo imaju neki privatni kanali i to je velika šteta, ali ja se nadam da samom činjenicom ispunjavanja upitnika i težnji za dobivanje avija ili poziva za kandidatski status, same vlasti će biti primorane raditi na tome i popravljati stanje. Jedno pitanje o Rusiji, o ruskom utjecaju u Bosni i u regionu. Mogu li ove zemlje da popune, Rusija ili Turska, mogu li one da popune tu stratešku prazninu koju ostavlja na izvesan način Evropska unija u ovom trenutku? Moglo se reći da je ostavljala do sada Evropska unija, međutim postala je svjesna Unija i komisija svoje potrebe za prisutnošću, odnosno nazočnošću na tim prostorima i ne vjerujem da će tu prazninu, da će tu biti dalje puno praznine. Istina je da je veliki ruski utjecaj, da je veliki
turski utjecaj, turski na bošnjačku komponentu, ruski na srpsku komponentu. Evropska unija ne želi ima utjecaj na hrvatsku komponentu, dapače, kao što sam rekla malo prije, ne želi nitko biti mentor, ali isto tako smatramo da Bosna i Hercegovina prirodno i geopolitički pripada Uniji, pripada Europi, pripada zapadnoevropskom prostoru i to je razlog zašto se Unija trudi i pokušava pomoći, ali bez interakcije i bez političke volje, kao što sam rekla, na unutrašnjem planu, neće to jednostavno ići. Rusija pokušava svoj utjecaj ostvariti kroz Republiku Srpsku i preko Srbije. To je posebno kad je NATO u pitanju. Dakle, oni ne teže članstvu u NATO-u, a istovremeno Turska vrši svoj utjecaj kroz obnovu džamija, obnovu škola i tako dalje. Pokušavaju svoj utjecaj također ostvariti u Bosni i Hercegovini, koji je tradicionalno bio na tim prostorima. Nitko nema ništa protiv toga, ali Bosna i Hercegovina prirodno pripada u Europu. Jedno sad pitanje o Srbiji. Srpski predsjednik Vučić i hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović su se sreli pre mjesec dana u Zagrebu u februar. Izjavili su da se ne razgovara o prošlosti nego o budućnosti. Da li se s ovim beži od problema ili mogu da se reše na ovaj način? To je dobra izjava i svi želimo živjeti u sadašnjosti i budućnosti. Međutim, ipak, bez raščišćavanja odnosa iz prošlosti, vrlo teško će se ta budućnost biti jasna. Dakle, vidite i sami da je Vučić obećao tom prilikom riješiti pitanje nestalih iz Hrvatske, iz Domovinskog rata i čak je i neke dokumente pokušao tom prigodom simbolički donijeti. Isto tako treba riješiti pitanje i kulturnih dobara i pitanje nestalih osoba i pitanje Hrvata, odnosno hrvatske manjine u Srbiji, jer treba po meni reciprocitet postojati. Ako postoje prava zajamčena Srba u Hrvatskoj, koji imaju čak zajamčena mjesta u Hrvatskom saboru, onda tako isto nešto traže i Hrvati u Srbiji, odnosno u Vojvodini. I ja vjerujem da će se na tome raditi, da će to kroz ove pregovore koje Srbija vrši će se malo pomalo doći do toga, jer to je ne samo kriterij za ispunjavanje za ulazak u Europsku uniju, nego je to i pitanje civilizacijsko. I ja vjerujem da će se to malo pomalo rješavati, ali ono što Hrvate najviše boli, to je pitanje nestalih iz Domovinskog rata. I hoće li tu biti Ja vjerujem da će doći do pomaka, naravno ukoliko takva dokumentacija postoji, a ja vjerujem da postoji negdje duboko sakrivena. O medijima u Srbiji, kakva je situacija s medijima u Srbiji? Srpske kolege se žale na pretnje, na nedostatak slobode, izražavanja i tako dalje. Da li taj osjećaj zabrinutosti postoji i ovdje u Europskom parlamentu? Činjenica je da u Srbiji velikom većinom Vučić i njegova partija pobjeđuju i da imaju potporu velike većine srpskih građana, ali isto tako je činjenica i dolaze da opiru do nas glasovi iz Srbije o gušenju medijskih sloboda i novinari su nezadovoljni. Oni koji nisu provladini novinari, dakle koji se kao takvi ne etiketiraju, nisu zadovoljni i sigurno da ima prostora za poboljšanje toga stanja, a ako to ne budu htjeli sami, to bi rekli ako neće milom, hoće silom, ali ovo je više, upotrebljavam kolokvijalnu izraz. Dakle, radi se o tome da će tijekom pregovora i zatvaranja poglavlja o informiranju morati će ispuniti određene kriterije, a Europska unija jako vodi o tome računa. Se sjećam pregovora za vrijeme hrvatskih pristupnih pregovora kad se itekako vodilo računa upravo o tom poglavlju gdje je sloboda medija i ljudska prava jedno od najvažnijih poglavlja. I vi znate da su uvedena poglavlja 23, 24, su uvedena u vrijeme pregovora sa Hrvatskom i oni su poglavlja koje se otvaraju prva i vjerojatno zatvaraju zadnja. Da li će Srbija zaista da uđe u Evropsku uniju 2025. godine? Ja ne bih licitirala s datumima, premda je komisija licitirala taj datum za Srbiju i Crnu Goru, koje su najbliže tome. Ja smatram da je taj datum dat tentativno kako bi se na neki način pobudio optimizam i smatram da je to razlog zašto je
zašto je spomenuta 2025. godina. A isto tako može se to dogoditi prije 2025. a može se dogoditi i poslije. Ono što sam čula nedavno gospođu Mogherini u jednoj izjavi gdje nakon što su spomenute 3 paketa, 3 po 2 države, nekako je malo to ispravila pa je rekla sve države mogu ući odjedanput i 2025. ukoliko ispune kriterije. Prema tome nitko ne brani Bosni i Hercegovini ili Kosovu da dosegnu taj stupanj pregovora i da počnu ispunjavati kriterije bržim korakom. U svakom slučaju ja u te datume ne bih se usudila spominjati datume jer se sjećam Hrvatske 2008. 2009. pa na kraju 2013. Dakle, 8 godina smo pregovarali iz ovog empirijskog iskustva iz Hrvatske ne bih se usudila reći da je to godina ulaska Srbije i Crne Gore. Moje posljednje pitanje je o Makedoniji. Da li se zaista, kao što se čuje, popravila slika Makedonije ovdje u Evropskoj uniji otkako je došla na vlast vlada Zorana Zajeva? Vi znate da ja pripadam Evropskoj pučkoj stranci i da VMRO pripada našoj evropskoj obitelji. Međutim, činjenica je, koju ne možemo zanijekati, da je od kad je došla vlada Zajeva stvari su u Makedoniji malo propulzivnije i da se počelo pregovarati o imenu, da se gospodin Han obećava do 1.7. da će se riješiti pitanje imena Makedonije. Meni se čini apsurdnim da je pitanje imena moglo biti prepreka i za Uniju i za NATO. Makedonija je bila na izvrsnom putu i bila je prije 5, 6, 7 godina već ispunila debelo kriterije i ogromna je šteta da se samo zbog tog razloga i zbog grčkog ipak oponiranja imenu Makedonije da su se ti koraci zaustavljeni. Ja vjerujem, obzirom da vidim da se promijenilo ime zračne luke, da se promijenilo ime autoputa ili autoceste, nadam se da će se naći optimalno ime za bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju, odnosno Makedoniju, i da će se krenuti dalje u evropskim integracijama. Bila bi velika stvar kad bi se zaokružio i članstvo u NATO-u. Vi znate da smo, kad se Jadran u pitanju, ako pogledate Albaniju, Crnu Goru, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku, zaokružen je cijeli Jadran zemljama članicama NATO-a i to je bilo prevažno pitanje zbog sigurnosti ove regije, ali isto tako bi važno bilo da Makedonija postane članicom tog prestižnog kluba i naravno da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji. Imam još 2 pitanja. Jedno pitanje aktualno. Zemlje Evropske unije su proterale ruske diplomate. Isto je to napravila i Makedonija. Makedonija je juče objavila da je proterala jednog ruskog diplomatu. Međutim, Makedonija nije tako jaka zemlja kao što su članice Evropske unije. Da li mislite da je to dobar potez? Isto je napravila i Hrvatska koja je članica Evropske unije. Jedna od 14 zemalja do sinoć koja su to napravile. Iako imamo paralelno poziv naše predsjednice, predsjedniku Putinu nakon pobjede na izborima u posjet Hrvatskoj, ali istovremeno imamo jedan takav slučaj jednog ruskog diplomata. Makedonija se solidarizirala sa zemljama Zapada. Svi smo se solidarizirali sa Ujedinjenom Kraljevinom, neovisno o njihovom izlasku i Brexitu, ali ipak na taj način pokazuje solidarnost sa ostalim zemljama Unije i smatram da netko će možda to protumačiti dvojako, međutim, ako želimo biti članicom toga kluba, a to želi biti Makedonija, onda je dobro da prepoznaje znakove i da se solidarizira sa Evropskom unijom. Moje posljednje pitanje o slobodi medija ovdje u Evropskoj uniji. Vidjeli smo ubistva novinara na Malti, u Slovačkoj. Kako može da se stane na put ovom užasnom nasilju koje zagrožava živote ponekad novinara, kao što smo mogli da vidimo? Može li Evropski parlament tu nešto da napravi? Apsolutno nedopustivo što se događa. Dakle, nasilje nad istraživačkim novinarstvom. To je bilo i na Malti, to je bilo u Slovačkoj. Evropski parlament se o tome već nekoliko puta očitovao, i posebno predsjednik Tajani, ali i sam parlament ide ka donošenju rezolucije o tom pitanju, ali nikad nije rezolucija dovoljna, treba djelovati tamo gdje se to događa.
događa u zemlji članici. Kao što vidite, u Slovačkoj su već posljedice da je premijer i ministar podnijeli ostavku, da već imamo novog premijera i da se nadam da će u tom smislu se nešto napraviti. U Malti to nešto teže ide, ali u svakom slučaju apsolutno nedopustivo da se na prostoru Evropske unije govorimo o neslobodi medija u zemljama Zapadnog Balkana, a istovremeno imamo to u srcu Unije. I stoga i to na samom jugu i u srednjoj Evropi to smatramo nedopustivim i Unija će učiniti sve i Europski parlament da se istraže ti slučajevi i da se tako nešto više nikada ne ponovi. Jer upravo Unija je, što je Unija? Mjesto slobode, demokracije i vladavine prava. Hvala vam najlepše. Hvala vama.